indi ngingo yavuze niyo kwiyomekaho ubutaka bwa Kongo, kuko umunyamakuru yamaje niba bakemera nka Kongo bagihagaze ku gitekerezo cy'uko kirego bavugaga ko u Rwanda rufite umugambi wo kwiyomekaho za Kivu zombi. Yavuze ko Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nk'umuhungu na se. Bivuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuba zirimo kuba ari umuhuza, ariko Ububiligi bahuriye muri OTAN bugakoresha intwaro n'indege n'ibikorwa remezo bya gisirikare bifite icyo bipfana na NATO, kandi NATO ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ububiligi bukabikoresha faveri ya Kinshasa contre M23. Iki kintu kiratwihamiriza neza ko ari ubugambanyi buri no butiriganya. Bigahita binatwibutsa ko amasezerano y'amahoro ashobora kuba azaba amasigara cyicaro. Bishoboke ko M23 ingufu yerekana cyangwa yerekanye za media no ku butaka cyangwa y'abantu bayitekerezaho zirimo ibibazo mu rwego rwa gisirikare inenge. Ntabwo ushobora kumbwira ukuntu M23 igeze muri 2025 ukurikije ya jambo Honorable Kayikwamba yavuze, uraza kubyumvamo ko afite confidence yo kuvuga ko M23 nidahagarika nabo batazahagarika, batanakeneye amasezerano y'amahoro. Ndikuvuga ngo ntabwo FARDC, iki kintu tugisubireho, FARDC tuzi twabonye yigeze igira ubushobozi bungana gutya bwa endurance bwo kwihagararaho ku rugamba igihe kirekire kandi ahantu hatandukanye. Ntabwo byigeze bibaho. Ubu bikaba bisobanuye iki? Bisobanuye ko FARDC iyo nayo twatekerezaga ishobora kuba atari yo ya nyayo, ko ifite ingufu. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Banyamagaraje bakanishi namwe banyarwanda mufite imodoka zitamenyerewe ku isoko ryo mu Rwanda zigakunda kubura amapiyese yo gusimbura yangiritse, mujya mwumva bavuga ko imodoka iyi itabonerwa piyese zisimbura izishaje cyangwa se zangiritse mu gihe mwagize ibyago byo gukora impanuka. Nibyo koko ku isoko ryo mu Rwanda izo piyese nizikunze kuhaboneka, niyo zibonetse uzumva bakubwira ngo izakugeraho mu minsi 30. Nyamara inkuru nziza ni uko ubu bitakiri ngombwa gutegereza iyo minsi yose. Oya, Swatase niyo gisubizo kuri iki kibazo. Swatase igutumiriza kandi kanakuzanira spare parts za original wari waraburiye ku isoko ryo mu Rwanda mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 n'10 gusa. Bifata gusa iminota itarenga 5 kugira ngo umenye igihe PS wari warabuzibonekera n'iminsi bizafata kugira ngo ibikugezeho kandi ku giciro gito cyane. Mu byo Swatasi kuzanira harimo amatara y'imbere n'ay'inyuma, pare-choque, retroviseur, inzugi n'ibindi bikoresho bikunda kwangirika nka systeme ya ABS, battery za systeme ya hybride, injecteur n'ibindi bikoresho tutarondoye. Izi PS zitumizwa mu Burayi, muri Amerika, muri Asia, i Dubai, Korea, mu Buyapani, muri Taiwan no mu Bushinwa. Tugana dukorera Igikondo inyuma ya Nayebu, duhamagare cyangwa utwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp 0788 67 85 97 cyangwa kuri 0787 02 45 13. Wadusura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram, YouTube, Facebook n'izindi mbuga twitwa Swatasi. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twagarutse na Ayub mu busesenguzi bwimbitse cyane kuri politike y'akarere. Ayub, yego, na amahoro. Na amahoro kanisho. Mwebwe. Nanjye ndamahoro. Sawa. Yego, tugiye kugaruka ku kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Thérèse Kayikwamba Wagner yagiranye na Al Jazeera. Abantu bakibonye ni ikiganiro gifite umutwe ugira uti Is Rwanda serious about peace? DRC Foreign Minister weighs in, talk to Al Jazeera. Abantu ubwo bakeneye kumva byinshi mu byo yavuze bajya kukireba mu rurimi rw'icyongereza, ariko twe turakigarukaho mu rurimi rw'ikinyarwanda. Yagarutse ku bibazo birimo FDLR, agaruka ku bibazo birimo M23 ndetse n'imirwano no kuba impande zombi leta ya Kongo na AFC M23 barumvikanye guhagarika imirwano ariko ikaba itarahagarara. Yego. Ayub, muri make tunyuriremo kuri izo ngingo ku muntu utabashe kugikurikira mu kinyarwanda, nko kuri FDLR yavuze iki, kuko byose nkurikije uko nabyumvise yemeye ko
hari bamwe mu bagize FARDC bakorana nayo, hanyuma no kuri M23 yemeza ko nidahagarika imirwano nabo batiteguye guhagarika imirwano. Muri make niki wakuye muri iki kiganiro cya Kayikwamba? Urakoze cyane. Kayikwamba ni ikiganiro yagiranye na Aljazeera nko waruvuze. FDLR uriya munyamakuru yamubajije ko yemerawe ku giti cye ko igisirikare cyabo gikorana nayo. Avuga ko atari igisirikare nka institution, atari leta nka leta ya Kongo, ahubwo ari abantu ku giti cyabo, ko ndetse abo ngabo hari amahame n'amabwiriza yo kubahana. Ari nayo mpamvu ngo buriya FARDC ndavuga ngo buriya yatanze itangazo ibihanangiriza, icyo yakitwaje nka instrument, nk'igikoresho cyo kwerekana ko atari leta ya Kongo ibishyigikiye. Umunyamakuru rero mu by'ukuri yagerageje kumubaza avuga ati se ni gute abasirikare b'igihugu bakorana na FDLR mu by'ukuri igisirikare kitabizi. Urumva nabyo ni icyo umuntu yakwita nk'urujijo, bikanagaragaza ko leta ya Kongo mu by'ukuri nta bushobozi ifite, kuko uko wahunga systeme inenge ifite ya Kongo niyo kwerekana ngo abasirikare bacu bashobora kuba bakoranaga na FDLR. Ubwabyo icyo ni ikibazo. Uko ntabwo nawe nageze mu guhita nsesengura kubyo yavuze, ariko yasobanuye ko ari individuals atari institution ikorana na FDLR. Hanyuma ku bigendanye no guhagarika intambara, yashinje M23 n'abayifasha ko bo bakirimo kuvuga bimwe, ariko ku butaka bakerekana ibindi. Bigeranye no ku kibuga rw'imirwano yabivuze mu buryo bufatika, bakazi yarawe yavuga ngo u Rwanda yabivangavanze. Ibyo nabyo niko yabivuze. Yavuze ko M23 irimo kwerekana ko ngo yego iri serious mu bigendanye no gusinya no kuvuga no gusinya, ariko bagaruka kuri tere bakerekana ibitandukanye, ibintu bishyigikira ahubwo icyo yavugaga ko intambara bakiri mu bihe by'imirwano abo bahanganye n'abari wa M23 ngo n'u Rwanda nyine. Ikindi twavuga Kayikwamba yibanze ku bigendanye n'amasezerano y'amahoro agomba kubera yaba ari Washington na Doha. Aya Washington yo yavuze ko bayahigihe, hanyuma na Doha avuga ko bo badashobora kuyajyamo igihe M23 n'u Rwanda baba bakirimo gutera Kongo. Ako kantu niko yakavuze bwana Karinija. So ndebye rero ni ibyo ngibyo yavuzeho. Mu by'ukuri nta bindi bidasanzwe nuko yageraga bisubiramo mu buryo buri diplomatique nyine, ariko nta kindi. Wenda indi ngingo yavuze niyo kwiyomekaho ubutaka bwa Kongo, kuko umunyamakuru yamaje niba bakemera nka Kongo bagihagaze ku gitekerezo cy'uko kirego bavugaga ko u Rwanda rufite umugambi wo kwiyomekaho za Kivu zombi. Yavuze ko atavuga ibihuha, ariko ko ibisigaye bizagaragara mu minsi mike iri imbere. Ariko yavuze ngo nta speculation ashaka gukora. Yego kuri iyo ngingo. Yego. Ayubu, reka twagira ngo gusa twanze tunyuriremo abantu muri make, ubwo abafite umwanya bashobora kunyarukira kuri Aljazeera bakareba full interview, ngira ngo ifite iminota 28 n'amasegonda 50. Yego. Ariko hari inkuru ku munsi w'ejo nasomye mu kinyamakuru cyitwa Bwiza cya hano mu Rwanda, ivuga ko Ububiligi bwaba buri kwifashisha ibikoresho bya OTAN mu kwenyegeza umwuka mubi w'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo batangaga reference y'uburyo hari indege itwara imizigo y'ingabo zirwanira mu kirere Airbus A400M Atlas ifite nimero CT04 cyangwa CT04 yagaragaye igwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri Kinshasa izanye ibikoresho birimo n'amadrone n'ibiki byose. Ayubu, uyu mwuka w'Ububiligi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri intambara yatangiye 2021 mu mpera zayo, uyu mwuka w'Ububiligi uhatsiki? Dore ko Maxime Prévost, ngira minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, ategerejwe i Kigali mu nama ya Francophonie. Uvuze gutyo urakoze, ntabwo nari mbizi ko ategerejwe. Ni byiza, ariko urabizi ko akubutse ahora aza muri Kongo, aza kenshi kurenza hari uko abakristo bajya mu kiliziya Afurika cyangwa abasilamu bazita umusigiti. Mbese no kuvuga ngo pelerinage y'Ububiligi ne muri Kongo. Icyo rero nakubwira, hari muri Bibiliya havuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Natekereza ngo muri politike niba wakwizera umupoliticiye yavumwa, noneho wakwizera Umubiligi we muri aka karere k'ibiyaga bigari, wowe nagakwiye ko kwamusabira ibyo, ahubwo wavuga ko akwiye guhanwa cyangwa kuba igiciro. Umuntu wakwizera Ububiligi no Ububiligi
ariko ubundi ni na kera habaga imvuga bangora no mu Birigi sizire niba warayisanze yego. So ababirigi rero urebye nyuma y'abayitaliye kuko les Italiens muri histoire babitale mushare, sinzi n'ababirigi nabo bashobora kuba badafite hafi icyo bahuriyeho. No kuvuga ngo ababirigi kuri Kongo ni Kongo mbirigi nibo bakolonije Kongo, bakoloniza u Rwanda no Burundi. Kuba barimo gukoresha ikibuga cy'i Burundi, barimo kugemurira intwaro muri Kongo, bagakoresha ikibuga cya Njiri muri Kinshasa, barimo kuvugwa muri NATO. OTAN uzi ko ari abafatanyabikorwa ba membre fondateur ba OTAN. Ububirigi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nk'umuhungu na se. Bivuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuba zirimo kuba ari umuhuza, icyo hundwe nacyo twahita tunatungaho itoroshi. Kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kuza nka pacificateur, zirimo gusaba abantu guhagarika intambara, zirimo kugaragara nkaho zifite uruhande zibogamiyeho rwitwa amahoro. Ariko ububirigi bahuriye muri OTAN bugakoresha intwaro n'indege n'ibikorwa remezo bya gisirikare bifite icyo bipfana na NATO, kandi NATO ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ububirigi bukabikoresha en faveur ya Kinshasa contre M23. Iki kintu kiratwihamiriza neza ko ari ubugambanyi buri n'ubutiriganya n'uburiganya, abemeze nkaho ari ibyo bigize ahubwo ikitwa amasezerano y'amahoro. Ni cyo ngicyo ndimo kubonaho bwana Karinijabo. So cya kabiri, ububirigi bura nabwo urabizi ko iyo tuburebye nubwo burimo kuza buhagarariye cyangwa bufite icyo bupfana by'umwihariko na NATO, ariko bufite nabwo foreign policy cyangwa icyo bugendereye n'icyo bugamije nk'inyungu zabwo nk'ububirigi bugomba kurengera. Muri no minsi nabo bakoze ikintu kimeze nk'amavugurura kuri foreign policy, politiki yabo y'ubanye n'amahanga, yitwa ngo bagomba kugira nabo natural resources. Icyo ni ikintu bavuguruye rwose. Bakoze umushinga iriya guverinoma yabo yerekana ku bigendanye na minerals ko nabo bagomba gukoresha ko bashoboye bakaba bazifite mu maboko. Icyo rero bora nacyo nicyo barimo gukora. Tutibagiwe no muryango wa Union Européenne, ubumwe bw'Uburayi, ko bwo no Bufaransa bimeze nkaho ari bo biwusigaranye mu by'ukuri biwureberera. Kandi ra muryango w'ubumwe bw'Uburayi urimo kudeclininga ku bigendanye na influence, urenda kuzima. Byibuze bakavuga ati Ubufaransa n'Ububirigi nk'abantu ba kera bafite za nkovu z'imiringa mu rwego rw'isi rwo kuyobora isi. Reka Union Européenne Amerika yarayizengereje, yamaze kuyibwira ko barabizi Trump ahora bacunaguza bishyuza n'amafaranga na contribution n'ibindi muri NATO, muri economy. Urabona ko no muri Ukraine bafite ibibazo. Union Européenne yarayigambaniye, Trump arimo kuyikubita hasi nka misiyo. Ububirigi rero bavuga bati reka byibuze turwane na koloni yacu ya kera ariyo Kongo, kandi inafite natural resources zihagije. Icya kabiri tubashe no gusova isura yacu mu rwego mpuzamahanga. Ariko still birimo no bucuruzi, harimo na mafia, aribyo byo gutunda intwaro. Ubwo niko barimo kugirana amasezerano na Kisekedi no kubona amafaranga ava kuri izo ntwaro. Bikanatwibutsa ko ububirigi bushaka kuba buri hariya mu rwego rwa business, ariko ari agent wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buri direct. Icyo bwaba bupfana na OTAN nicyo bwaba bupfana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabiri mu bikoresho by'indege, amaspare y'indege, amasasu n'intwaro na technology, uraza gusanga ari NATO mu by'ukuri ifitanye amasezerano n'ububirigi kuri Kongo mu gihe kiri limited. Ushobora kuba bafite imyaka 2, 3, 5 bitewe n'ibihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo nk'umuhuza mu mahoro ya Kongo. Nicyo ngicyo twareba. Bigahita binatwibutsa ko amasezerano y'amahoro ashobora kuba azaba amasigara cyicaro. Kuko niba barimo gufasha Leta ya Kinshasa, bashobore kuba bo barimo kuvuga amahoro ariko mu by'ukuri bashaka gukora M23 bakoresheje ingufu. Yego, nicyo ngicyo mbibona. Yego, hanyuma OTAN ikaba ishaka kunguka iki muri Kongo? Ububirigi rero tangiye kutwereka natural resources bukeneye. OTAN as nk'umuryango ntago, kuko ibyo byose ububirigi sibwo bwonyine bugize OTAN. Yego, nubwo ari bwo buri gukoreshwa ku ruhembe. Burimo burakoresha ibyo twakwita nk'izina rya OTAN ni NATO. Ariko NATO ntitirebe nka NATO, ahubwo turebane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niko nicyo bivuze. Ariko ngira ngo n'ikicaro cya OTAN kiri mu Bubiligi. Yego, ni na Union Européenne. Wabyi nka mafia. Ababiligi n'aba mafia gusa. Barakoresha brand cyangwa izina rya OTAN basanzwe bacumbikiye bafite ikicaro cyayo.
n'abanyamuryango b'imena kabisa abamambure fondateri kandi bari active bafitanye n'amasezerano yo gutabarana by'umwihariko hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Defense Ties bageranye n'ubwirinzi. Ibyo rero byose bo barabihuza bakabikoresha nk'ibyo twavuga biri abusive, kubikoresha mu buryo butemewe n'amategeko, ariko mu by'ukuri ntabwo twavuga ko ari akaboko ka OTAN kari muri Kongo. Byaba ari nko gutwikana none byaba ari ukugira, byaba ari ugukabya. Yego. Ariko OTAN nta mpamvu ifite yo kuza muri Kongo. Yego. OTAN ifite ibibazo bikomeye cyane. Ahari Uburusiya, ahantu Uburusiya butari OTAN ntabwo ibiri hafi aho, hatari n'abateroriste, abo bita abateroriste mpuzamahanga nabo bari imminent, bari threat. Nibwo okay, reka tukivugaho gatoya. OTAN ikora iba ahantu mu by'ukuri mu rwego rweruye rutaziguye rwemeranyijweho n'abihugu byayo by'inyamuryango ukurikije na ya mandate bafite n'amasezerano yo gutabarana. Ariko urebye kuri iki gihe ni igihe bagiye kurwanya Uburusiya n'inyungu zabwo, cyangwa se byibuze icyo bita threat kugendanye no kurwanya biriya bihugu n'imitwe ikomeye by'umwihariko zira terrorist states, abo bita ngo na terrorist states, sibyo? Ariko nta mpamvu OTAN yaba ifite ya presence yayo ifatika iremereye muri Kongo. Ububirigi buhari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihari, OTAN bihari n'ubundi. Yego, nicyo ngicyo. Yego yo. Hanyuma reka nanone dukomereze gato ku ntambara muri Masisi. Yego. Hari muri iki cyumweru gishize hari urugamba rukomeye muri Masisi, ndetse n'ejo kuwa 4 habaye intambara ikomeye muri groupement za Nyamaboko ya mbere. Ngo habaye isibaniro ku buryo buteye ubwoba. Hari umugabo witwa Voltaire waho Batundi Voltaire kuri societe civile ya Masisi. Yego. Yabwiye BBC ko muri Masisi muri rusange hari imirwano kandi hora yisubiramo mu bice bikikije umuhanda wa Kicanga, Mweso, Pinga. Kuki kuva intambara yatangira Masisi yabaye Masisi? Nakurakoze nari ndimo ndeba Kicanga za Kicanga muri centre ville by'umwihariko aho buriya ni CNDP yari ifite icyo bakwita nka general headquarter ibirindiro. Ni centre ntoya nubwo Kicanga ari nini ubwayo muri rusange, ariko nahantu ku buryo kuvuga ko za Sukhoi zaharwaniye indege zikaza kuharasa, ubundi kumva ko abaturage ngo bavuye ku mihana mwe bakajya handi uhita wibaza ko hari abantu bafite ibibazo by'umutekano mu by'ukuri. Bitewe no kuntu ari hatoya, ari mu misozi n'ibindege ziza kurasa abaturage bajya he ko kenshi batuyeho muri iyo misozi ya Masisi nyine. Rero ikintu ntekereza karinija nuko ubyo turimo kwerekwa ku mpande zombi, kandi M23 ari kabiri yo mperaho, kuko ubwo no kuvuga ngo barimo kuyirasa mu matwari yayo. Bishoboke ko M23 ingufu yerekana cyangwa yerekanye za media no ku butaka cyangwa iyo abantu bayitekerezaho zirimo ibibazo mu rwego rwa gisirikare inenge. Ntabwo ushobora kumbwira ukuntu M23 igeze muri 2025 twumvisha mu minsi ishize irimo gutaka itabaza kenshi, yaratakaga no gutani nako gutabaza ubundi kugira ngo bayitabare babwire Leta ya Kongo ireke kuviyora icyo basinye nka Cezerofe basinyeho. Yakabaye uyu munsi twumva ko bayirasa muri Masisi. Ubundi bimeze nkaho iyo yabibaza ngo ninde wabibabwiye niko yabaza batekereza gutyo, ariko byari bizwi ko Masisi ubundi iri mu maboko ya M23. Ubwo niba ntari mbizi ninge waba ntabizi, ariko I assume ko Masisi yari yarafashwe. Abantu batekereza ko M23 Rucuru yaba yarafashwe kuva kera kwa Bandezi Rucuru. Ariko tujya kumva twumva ko bikitirirwa ko ari abasaboteri baje, abantu batekereza ko Nord na Sud Kivu M23 yamaze kuzifata, niko batekereza. Ariko uraza wumva ko Leta ya Kongo ifite guverineri ubazwa cyangwa uramutswa izo ntara, nubwo yabatariho akorera nubwo abakorera mu buhungiro, ariko afiteho n'amateritwari badakontorora. Ako niko nashaka ko twemeranya. Yego. Izo teritwari zisigaye umuntu atabashenda kudemarika wenda ngo bavuge ngo ni afate yerekane neza amabordire n'amaborone yazo, ariko ako gace kakiri muri Sud na Nord Kivu, ariko kugeza naho M23 muri Masisi ibikirimo kwidefana tukabyumva inshuro imwe 2-3 ukwezi kumwe kukaza ukundi kugasubirayo.
tuze turebe za Minembwe tukumva buri munsi bavuga ko abarundi bagose Minembwe, abarundi bagose Minembwe, twirwana hifitanye amasezerano na M23 cyangwa ifite n'uko bakorana. Ubwo niba bavuze za Minembwe kuva Uvira ujyayo, ubwo bivuze ko iyo koridoro yose niyo misozi ya Zafizi baki M23 itafite iyo backup. Turakumvikana. Birimo rero kuza kutwereka ngo ibyo twabwiwe mu n'ibinyamakuru cyangwa biri abantu bagibona ko mu by'ukuri M23 ifite ahantu hanini kandi ifite ubushobozi bwo kwidefanda no kuhagenzura no kuhagenzura mu buryo bufatika aho ifite burimo ikibazo. Nicyo kintu nahera kuri iyo ngiyo ya izo operation za leta ya FARDC muri Masisi. Nisi twarebanaga operation cyangwa frappe aérienne za leta ya Kongo ziza gusa n'izigabanyutse, ariko bakava ko zateje ibibazo uruhande rwa M23. Uyu munsi ukurikije ya jambo honorable Kayikwamba yavuze, uraza kubyumvamo ko afite confidence yo kuvuga ko M23 nidahagarika nabo batazahagarika, batanakeneye amasezerano y'amahoro mu gihe ni ukuvuga ngo bari bameze nk'abafite force de frappe, barimo gutanga condition. M23 nihagarike kurwana, natwe turahagarika kurwana. Wavuga ko leta ya Kongo irimo kuvuga nka bya bindi wa mugabo mushuti we wa kera yajyaga avuga wa mbere, uravuga ngo tuzabarasa kugeza aho bashaka Canisius, ngo tuzabarasa kugeza aho bazashakira ko turekeraho. Urebye n'ibyo Kayikwamba yavuze, tugiye kurasa M23 tuzayirasa kugera igihe izashakira ko turekeraho. So icyo bivuze ntabwo bivuze ko twemeranya nuko avuga ko ari bo nyirabayazana, ariko icyo twemeranya nuko ari muri force, ari muri position y'ingufu, ari mu bihe bye bikomeye cyane ukurikije ibyo arimo kuvuga. Ubwo rero nkatekereza ngo M23 yareba niba ishaka amahoro koko igahamba agahenge amahirwe, iratanga agahenge kandi ivuga ko bayirasa. Ntibuka akayoka ejo bundi abwira abanyamakuru ati buri gitero kizagisubizwa n'ikindi. Yego. Ariko igitero ni ubwadi namba turayikurikiye igihe kitari gito nubwo tabango cyari cyarangiye, sinzi igisigaye uko kingana. Sibyo? Izi attaque simultane, ibitero ahantu henshi hatandukanye. Nuza kureba aho barwaniye muri Masisi, ukabumva ko Minembwe barimo kurasana, ukaza kumva ndakuvuga ngo ntabwo FARDC iki kintu tugisubireho. FARDC tuzi twabonye yigeze igira ubushobozi bungana gutya bwa endurance bwo kwihagararaho ku rugamba igihe kirekire kandi ahantu hatandukanye, ntabwo byigeze bibaho. Ubu bikaba bisobanuye iki? Bisobanuye ko FARDC iyo nayo twatekerezaga ishobora kuba atari yo ya nyayo, ko ifite ingufu. Ifite ingufu, neza kumva OTAN no Bubiligi, ukaza kumva no kuvuga ngo ntabwo ndetse ubwo leta bijyana mu ifatwa rya Uvira rimaze iki gihe cyose cyangwa kwatakwa. Bivuze ko FARDC mu gisirikare ina M23 ni ntabwo ari ibintu byoroshye nk'abantu. Hari ikintu wa muvandimwe uri muri Uvira yatubwiye umunsi yashize. Yego. Atubwira ngo M23 irwana strategique nubwo abasesenguzi mu bisesengura mu buryo buri bw'amarangamutima niko yakoresheje. Aravuga ati gufata Uvira udafite Bujumbura yego biragoye, akaba ariyo mpamvu M23 ishobora kuba yarabyitondeye. Iki kuko inibaza uburyo yabana na guverinoma yo hakurya mu gihe yohereje abasirikare bo kuyirwanya, ndavuga Uburundi. Ikaba rero yarabiretse bishaka yarabinaniwe. M23 yatinye naniwe Uvira kuko twize no kuvuga ko gutera Bujumbura byo kuri M23 nanubu ndacyabikomeye. Yego yabahinisiyo suicide ndacyayivugurura. Gwene uzagenda umbaza uti noneho wavuga ko bikiri suicide. Gutera Bujumbura Burundi cyangwa kubutaka ubwo ari bwo bwose bw'u Burundi muri position M23 iriho byaba ari ukwirangiza. Akaba rero ariyo mpamvu strategique nayo yabitekereje ikavuga iti reka tube tubiretse kuko ni wagenzura Uvira utagenzura Bujumbura. Okay, ndacyavuga. Gutera Burundi utararangiza ibya Uvira ni nk'inyeshyamba idafite uburenganzira n'ubudahangarwa bwo kurasa ibihugu bibiri inshuro imwe ku rwego mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga. Nk'inyeshyamba zigitegereje survival yazo harimo amahirwe y'impamvu barwanira n'ubushobozi buringaniye berekanye, ariko bagifite dependance ku muryango mpuzamahanga wumva impamvu barwanira byose mu buryo bushoboka. Baba bakoze suicide batatse igihugu kindi nona
ariko noneho kavuga ngo batinye kwinjira Uvira kugira ngo batagira ibibazo n'u Burundi. Oya, ahubwo batinye kwinjira Uvira kuko badashoboye kuyataka yo nkayo. Abantu bashoboye Goma bagashobora Bukavu, ni buri kuvuga ko badashobora. Nanavuguruza wa muvandimwe bavuze ngo barimo gukoresha strategy. Nta gisirikare kitagira strategy. N'abahunga banatsinzwe n'agiye babwira ngo ni strategy yo guhunga nyine nayibaho. Rero kwinjira muri Uvira ntago ari uko bategereje ngo ni time bazashaka. Iyo narrative ntago ari biri. Uvira ntibayishoboye kuko ntibashoboye no kurinda aho bafite hose. Bacyari kuri defensive. Harabari bito bavuga ngo iki yego. Jusqu'au preuve du contraire. Bacyari muri defensive za Masisi barimo kuraswa Masisi. Masisi kuri Uvira kuri M23 ni ikindi kintu musaza. Sibyo? Nkoresheje ya mvugo y'abaso. Ni M23 kumbwira ko barimo kuyirasa Masisi. Washaka yerekera aho ngaho. Abanyatuye muri aka karere twese tuzi icyo bisobanuye. Yego, utabiza gugorenga rero. Yego. Ariko ngewe ntabwo ndi kandi bikaba bibaye iminsi. Ntabwo ndi kumva uburyo uri gushimangira ko abantu bafashe Bukavu bagafata Goma. Bagafata Rucuru bagafata Bunagana. Bakaba batadefanda Masisi. Uvira bayinaniwe. Uvira nubwo barayitinye ahubwo kugeza ubu. Mukanya yaruvuze ko bayinaniwe. Nuko batabishoboye nashakaga gukuraho narrative bango anytime they can ngo iri peve marché sur Uvira. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Kuko gufata ahantu ni kimwe kuharinda ni ikindi. Sibyo? Ushaka kuvuga ngo reka ngere mpafate nzaharinde. Nayo cyo kuvuga ko gufata Bukavu na Goma barazifashe yego byabasabye strategy zikomeye cyane. Ikindi no kuba bakiharinze nayo nindi ntambwe, ariko nakongeranya nkavuga ngo M23 ukoresheje ya makurube kubigendanye n'ubushobozi. Okay, mu mupira w'amaguru aricyo bita ball possession. Sibyo? Possession de balle. Umwanya bamarana bavuga ngo ikipe yarushije indi kugumana umupira. Umwanya yawugumanye mu kibuga. M23 ubu ngubu kurubiremo kumanuka. Bigendanye no kuba aho ifite ihamentona neza kandi na haduyi yaza ikamukubita ikamubabaza ikanamwigizayo. Sibyo? Iramanuka. Uravuga ngo iyo kurubiri kumanuka. Mu byumve scientifico. Uravuga ngo kurubiri kumanuka mu gihe twahubwo tubona irarokirita. Yego. Aho ifite irahashyira administration. Yego. Irahashyira amabwiriza n'amategeko abaturage kwe kugenderaho. Yego. Ihanganye n'ubutagushyiraho ubucamanza, ihanganye. Iyo kuruba ahubwo ko yakabaye ku rundi ruhande no kwiri mu nyungu. Bumvira hari icyo bita gihombo wari kunguka miliyoni 10. Okay. Uzo wateganyaga ukunguka 7. Wahombye ariko wahombeye muki? Mu nyungu. M23 rero kuba igifite aniyota yo muri agace kariko kose ko muri Kongo. Ubwabyo ibiri za santimetero ni kilometero kare n'ibindi nk'ibyo. So ubwo rero kuvuga ngo barokiritiraho niyo baba barimo gukora withdraw. Territoire bafite ni nini cyane, it's a huge territory cyo tukibuka neza. Ariko no kuvuga ngo kuba barimo kurokirita umuntu yabyita ngo ni bisanzwe. Ni phenomene zisanzwe. Kuba baba barimo kubona bo binjiza barimo kubona abafatanya bikorwa barimo kurokirita ibyo bakora byose bacukura bakinjiriza amafaranga bakagura intwaro ibyo babanye ni ibintu bisanzwe. Ariko ku rwego rwa gisirikare ubwo ababi bicara muri military council yabo, high council yabo cyangwa high command nibo babireba cyane by'umwihariko map ikarete bari bafite uburyo bwa resistance bwo kuharinda kubuza ibikorwa bya gisirikare hostile movements za leta ya Kongo. Indege uko zihaca zumva nta kibazo zifite, manovers z'indege za Kinshasa kuba babataka igihe cyose bashakiye kandi kuri multifronts kuri ku rubuga rw'intambara mu bice bitandukanye ahantu bitandukanye kandi igihe kimwe. Sibyo? Intambara ikarangira kakanyeje ikongera gasubukura. Icyo kintu M23 muri no minsi twavuga ko yari cyasubiye hasi. No gutavango gifite speed ingana iki kijyenda hasi ariko ntabwo kirimo kuzamuka, ntabwo kirimo kugenda. Nge nabivugaga mvuga nubwo ntishobora kuba ihugiye mu gushyira izo nzego gushyira ku murongo. Kurumva niba yararwanaga ukabikeneye abapolisi bo mu muhanda, ikabikeneye abapolisi bo kurinda za commune na zaki, ikabikeneye abasirikare bo kurinda ba Makenga nabande, ikabikeneye urumva
ibyo wabibwira nk'abamama n'abasaza wabonemo kubibwira tumurabona bati ko baturasheho duhugiye mu kubaka imihanda nanone nabyo ati murabona ubu ngubu abantu twafashe ni poli ibyo ni ibintu bigendanye n'aya marangamutima nyine yo ku rundi ruhande ariko ntabwo ari byo ntabwo ari byo yego ntabwo ari byo navuga ngo Vetura kuri PR yayo ntabwo yakwizeza abantu ko ifite ubushobozi bwo igihe kirimo kuraswa Masisi yego Ayubu imirwano irimo iravugwa mu gihe umuhate wo kugera ku mahoro ku buhuza bwa leta ya Doha na leta ya Washington umaze amezi agera ku 8 utaratanga umusaruro ukomeye ku rubuga rw'intambara nko kuri kubivuga aya masezerano abantu bakomeze kuyizereramo cyangwa kuko na Kayikwamba wumvise uburyo yavuze kuri Al Jazeera wumva ameze nk'uwepfobya uribuka ko tariki 13 z'uku kwezi aribwo abakuru b'ibihugu byombi bagomba guhurira i Washington gushyira umukono ku masezerano ijambo bango inking ariko ntibyabaye mu cyubahiro byabo inking yego leta zunze za Amerika zasubitse nazo ntizatanze impamvu yo gusubikwa kwayo yego abantu bakomeze kuyizereramo cyane urumva Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abagenzi be b'u Rwanda Paul Kagame na Kisekedi bombe bose mu byubahiro byabo nibo abantu bari bategerejeho icyizere sibyo icyizere wagira icyizere kandi ibyo kuba batahuye bitageze mu bikorwa bitabaye imvugo itabaye ingiro ubwo wabaye byizeye sinzi icyo abayizikireka yizeye wenda amasengesho sibyo ariko twizeye bifatika amasezerano byibuze yasimwe wavuga ngo twizeye ko azashyirwa mu bikorwa kuko yasimwe none nta nubwo ari n'ubwa mbere kandi bivuzwe ko amasezerano azabaho urebye igihe twayategerereje kuba rero yanavuyeho umunsi bari buyashyireho umukono umunsi wundi ukaba utahise unatangazwa barawutangaje ko bishoboka 21 bashakishirizaga icyo nibuka ntabwo byakobaye confirm nta tangazo ndabona niriboneka good kuvuga ngo twabanza tugaha amahirwe icyo bita benefit of the doubt ko bazasinya niba bamara gusinya tukareba ko ibyo banasinyiye bizajya mu bikorwa ariko nshingiye kuri parametre kuko atari updates tuba tugerageza gutera amugani metero ushingiye ku buremere bw'igihugu gishinzwe ubuhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngashingira ku buremere n'uburyo na nyakubahwa Perezida Trump yabihaye agaciro yabishyizeho umutima muri za mvugo ngashingira ku kuba n'aba baperezida bombi iyo basinya byanga bikunda bari kuza bakubahiriza ibyo basinye no kwirinda ko bagaragara nko niyo mahirwe ya nyuma kugendanye n'aya masezerano yabo bombi ntabwo bazasinya amasezerano ngo baze hagire uruhande rumwe ruyagira gute ruyarengaho ubwo isi yose yahita yemeza ko koko rura ruhande nirwo runyirabayazana wa kira kibazo kwa ngo kuva imyaka 30 ishize ndumva ariyo masezerano agizwemo uruhare n'ingufu n'izi nzego zimeze gutya zihema no muhuza azabasinywe tugifate for granted ba nyiri kuyasinyero barabizi neza cyane ndetse kuturusha iyo rero niyo nayo component imwe ituma bayasubitse ariko kuba byatinyutse amasezerano yasubitswe nabivuga ngo batinyutse kuyasubika abayasubitse abayateguye bakagiramo uruhare n'uburemere bw'abari kuyitabira n'umuhuza uburemere afite twavuga ngo icyatumye bayasubika kiraremereye cyane ndetse gishobora no kuba kitazoroha ko bazayasinyaho vuba niko ntekereza yego kuko aho kugira ngo yasinyeho bigaragare ko nta cyakozwe ahubwo byakomeza bikaguma pending kugeza igihe habonetse igisubizo wenda mu hakuri iyo ngiyo mu mashyamba yego Ayubu reka dusoreza hasinzi niba wenda hari indi comment ya nyuma washyiraho comment nashyiraho ya nyuma urabona ko iriya situation iri volatile cyane muri Congo initaye mu intambara ishobora kurushaho kurota ikomeye cyane iri serious aho impande zombi rumwe rushobora kuvuga ngo kuko n'ubundi mugendanye na conflict resolution hari aho bavuga aba theorists cyangwa ababikomanta abitanga ibitekerezo bitandukanye bavuga ko pacifist amahoro abanyamahoro bagomba kuba bafite n'ingufu
ngo nta banyantege nkeya bategura amahoro. So niyo rero situation turimo kwisangamo muri Kongo. Impande zombi ziriyumva, zirimo kwiyumva, zirumva ko zifite ubushobozi bwo kuba rumwe rwarimbura urundi. So ni ikibazo rero gikomeye cyane gisaba ko abahuza baba serious, wa mugani w'iryo jambo rya Jazira, bagashyiraho igitutu n'igitsure ariko hatarimo uburiganya. Nicyo cyonyine cyaza gufasha aya masezerano ko ajya mu bikorwa. None se amasezerano arimo amabuye y'agaciro yabura mu buriganya? Biraza gusaba byibuze kucecekesha imbunda koko ukazicecekesha. Ariko niba amabuye y'agaciro aboneka uko zirimo kuvuga, ubwo bizakomeza gutyo. Yego. Ya, reka dusoreza aha nibutsa abantu ko mushobora kujya kwiyandikisha muri Machagali Vocational Training School. Ni ishuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera, rikaba ryigisha imyuga 6 irimo ubwubatsi, multimedia, bijyanye no gutunganya amajwi n'amashusho n'amafoto, hanyuma bakagira umwuga w'ubudozi, bakagira n'umwuga wo gutunganya imisatsi n'ubwiza, bakagira ubwubatsi ndetse n'amategeko y'umuhanda no gukanika. Ni imyuga 6 wiga mu gihe cy'amezi 5 umwuga umwe uhisemo, ugatanga amafaranga atari minerivare kubera ko minerivare ntayo batanga muri Machagali yabigira ubuntu. Ni scholarship iba yaratanzwe na Machagali ya nyina fondation yabo. Hanyuma ukiga mu gihe cy'amezi 5 ugatanga 300 niba uba mu kigo. Na amafaranga yo kurya mu gitondo gikoma n'umugati, saa sita ukarya ibiryo nyine bisanzwe, no ku mugoroba ukarya ibindi. Urumva mu gihe cy'amezi 6 banagucumbikira amafaranga 300 n'ubundi uri hanze hawe yakoresheje. So ubwo rero ni munyarukire yo barimo barandika abantu baziga guhera mu kwezi kwa 3. Nibwo intake barimo barandika intake yo mu kwa 3. Namwe mwumva ahantu batishyuza minerivare, mwibaze ngo kwiyandikisha uramutse utinze kwiyandikisha byagenda bite, kubera ko muri iyo myuga yose mwiga amezi 5, kwezi kwa 6 mukajya muri stage, bafitanye partnership cyangwa ubufatanye n'ibigo bitandukanye bizobereye muri iyo myuga, yaba ari ubwubatsi. Bamwe muri uzabasanga barimo barubaka ku kibuga cy'indege cya Bugesera, cya Kigali kiri mu Bugesera. Abandi ushobora kubasanga mu masaro akomeye hano muri Kigali ndetse n'ahandi hirya no hino. Ikindi biranoroshye ko ushobora nawe gusoza cyangwa kurangiza amasomo muri Machagali ukishingira salon de coiffure yawe, ukishyira atelier de couture, ukishyiriraho maybe company y'ubwubatsi, nawe abantu bakakugana, dore ko ibikorwa by'ubwubatsi mu Rwanda bikomeje kuzamuka. Nimwiyandikishe kuri 0791 31 41 55. Ayubu, reka tunibutsa abantu ko abantu mukeneye smartphone kwa upgrading cyane cyane nk'abantu bafite za iPhone n'abafite za Samsung, hari iduka ryitwa Future Mobile Store riri mu mujyi wa Kigali mu nyubako kwa Makuza. Iryo duka iyo ufite amafaranga make uyongeraho, noneho bakagufasha kwa upgrading. Niba wari ufite iPhone 11 ukaba wagira iPhone 13, 14 cyangwa se 17 Pro Max, ukaba wakongera amafaranga make gusa, hanyuma bakaguha iyo telefone ukeneye bitewe n'urwego ushaka kwa upgrading aho. Twaze tubivugana nge nawe ko kugira ngo umuntu agure telefone kuri ubu ngubu bisaba kuyizigamira. Uko niko bimeze. Na amahirwe adasanzwe batanze mu gihugu. Ariko innovative. Umaze kumenyana no muri Future Mobile Store cyangwa se ubagannye, ntabwo bizagusaba mu by'ukuri kuzigamira telefone, ahubwo icyo bizagusaba ni ugufata iyo wari ufite ukongera amafaranga make, bakagukorera icyitwa top up, nyine telefone yawe ukayi upgrading. Ni muhamagare kuri 0788 69 12 43. Mbibutse ko bakorera mu mujyi. Iyo urebye munsi ya parking ya Beka hari ahantu haparitse abamotari, hakurya yaho rero kuri ya nyubako yo kwa Makuza uhita ubona icyapa cyanditseho Future Mobile Store, bakorera mu muryango wa 35. Wakoze cyane Ayubu, reka nshimire namwe abari badukurikiye, nshimire kandi n'abantu badufasha mu bijyanye no kugira ngo ibiganiro bikomeze bibagereho. Abo bantu tuba twamamaza ni abantu b'ingenzi cyane. Murakoze cyane. Ya, umunsi mwiza Ayubu. Merci namwe. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe
ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo.